75वी अमृत महोत्सवाच्या हातून 75 बीचीस थ्रू आउट द कंट्री आणि तातून 5 बीच आमचे गोंयचे हे घेऊन आज प्रोग्राम आशिल्लो. 75 बीच 3 जुलैच्यान सुरू जाल्ले आणि आज ते समाप्ती आसा. आज योगायोगान आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचो बर्थडे आसा आणि जगभर जेन्ना इंटरनॅशनल डे ऑफ क्लीन अप जाता आज आमी 17 सप्टेंबराक हांगा मनयल्लो आसा ऑल ओवर द कंट्री आणि गोंया आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वात गोंयभर ऑल 104 किलोमिटर्स ऑफ कोस्ट लायन वी हॅव कवर्ड ऑल द 37 बीचीस आणि आयकॉनिक जे एरियाज आशिल्ले 5 ते ताचेर चड फोकस आशिल्लो आणि थंयच्यान एक व्हेरी क्लियर मेसेज दॅट ऑल द पीपल स्टेक होल्डर्स गव्हर्मेंट पंचायत प्रायवेट बॉडीज लायक TTAG CII तांचे लोक मेंबर्स स्कुलाची भुरगीं गव्हर्मेंट ऑफिशियल सगळे पुलीस बाकीचे सगळे and the citizens have come together. We have got a very good response in Calangute today. आणि सगळ्यांनी मिळून पयली एक ह्युमन चेन तयार केली टू क्रिएट दॅट अवेअरनेस कित्याक आज द मेन इम्पॉर्टंट पार्ट इज टू क्रिएट अवेअरनेस, टेक केअर ऑफ द मरीन इकॉलॉजिकल लायफ अँड ऑल्सो टेक केअर ऑफ द पीपल लिव्हिंग अलॉंग द कोस्टल बेल्ट. ह्या अवेअरनेस जागृती करपा खातीर स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ही मोहीम जी आसा तातूंत आज आमी पार्टिसिपेट जाल्या. ह्या मोहिमेच्या दरम्यान आमी जरी गोंयांत आमी जरी म्हणटा की वी हॅव सन सँड अँड सी डेस्टिनेशन आणि इट इज अ वर्ल्ड प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. इट इज द बीचीस प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमचे बीच क्लिनिंग एजन्सीज बाकीचे सगळ्यांक घालून वी ट्राय टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू अपकीप द बीचीस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड टुरिस्ट सो दे गो विथ गुड मेमरीज. वी ऑल्सो एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबल अँड सस्टेनेबल टुरिझम की जो टुरिस्ट येता तो हांगा रिस्पॉन्सिबल वाटचो, बाटल्यो पडच्यो न्ही. आतां आमी सुद्दां वता आसतना कितल्योश्योच बाटल्यो मेळ्ळ्यो भितर, प्लास्टीक मेळ्ळें, भितर घाल्लें कितें मेळ्ळें. So these are instances where first hand which we know, which otherwise we come to know through agencies. So I feel the awareness which is gone throughout and in the state of Goa, along with Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India in collaboration with Ministry of Earth Sciences, Government of India and the Department of Tourism Goa, आणि जे आज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर हो प्रोग्राम जो गोंयांतून हाडला ताचो उत्तम प्रतिसादूय मेळ्ळा. We are able to create the right connection and pass a message and ensure that we are able to take care of our coastline. We are able to create and make people responsible to do. आणि आयची जी भुरगीं आसा किंवा फुडली जनरेशन आसा दे आर ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑल्सो गिव्स अ सिंबॉलीक पार्ट ऑन आमच्या प्रायम मिनिस्टर बर्थडे की द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो इज फायंडिंग देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवर बीचीस क्लीन अँड सेफ. Clean beaches, safe beaches, हे आमी दिवंक सोदता. And the Chief Minister started with the slogan of "Say No to Drugs." I think very clearly this government is working towards ensuring the safety of the tourists who come here, to let them have a good time and go back with good nostalgic memories. So besides beach tourism, is the government thinking about any different kind of tourism for Goa? I think I have been quite vocal. Today we are talking about beaches, so let us stop here. But we have already started going to hinterland. We are exploring wellness. We are exploring adventure. We are going into caravan. We are going into various parts where earlier were untapped. So when we start looking at this potential with the Goa Tourism Board in place, the empowered committees coming in, rest of the things, how to position Goa as a destination with not only towards sun, sand and sea, but much more, including inviting tech tourism is something which we are looking on the overall run. I think this year will speak a lot in what we are talking, and this year we are also expecting a change once MOPA comes in. So MOPA येतकर एक वेगळ्या तरेचे टुरिझम तयार जातले हे आमकां तरी आतां पर्यंत अनुभवला आनी अशें जातलें अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. We are having some lacunas, म्हळ्यार पयलींच सांगलां. They are trying to do their part, but there are some issues like contract. सकाळी 8 ते सांजे 6. सकाळी 8 ते सांजे 6 म्हणल्यार सकाळी 6 वरांचेर जे बिचार तांकां